day 9 of the Ramadan edit, and our word for today is ikhlas. Pernah tak kita buat sesuatu yang sangat baik, we expect people to puji tapi tak ada orang puji. Kita post about it on LinkedIn but no one likes. But that's the beauty of sincerity ataupun keikhlasan, di mana kita berbuat sesuatu tanpa rasa perlunya untuk mendapat ini pujian atau balasan. So Ramadan is actually a good month to reflect on this, sebab kita lihat bila kita solat malam, kita solat seorang-seorang, bila kita memberi bersedekah, kita tangan kiri kita tidak mengetahui about it. It's actually the highest form of integrity. Tapi kat office, kita selalu terjebak dengan budaya performance culture yang berlebih, di mana kita buat kerja sebab nak nampak bagus, nak tunjuk kat depan bos. That's not actually strategy, that is just acting. So hari ni, let's edit balik niat baik kita. Sincerity means doing things without getting or expecting a recognition. Cari satu task hari ini dan kita buat dengan penuh keikhlasan, insyaAllah. Jumpa esok.